Karom is to the Constitution of India and Autonomous State Penang Way 474 law party chok was Penang Way nilitum bangatom penalist fan phapon aprang si nilitum kang ni bangke ake hai sar jayega thar retired IAS officer da serang pan ki pateng pen ki ban pon deng pon lo la adun tu tudang angbong ke do bangke ake hai coursing timung alang li APHLC long organizing secretary lo alang li fundament deng pon lo tapi adar kang ni bangala lo ake hai bikromanse alang li bothat langso LAC amai phulo mate president non mat si alang li fundament studio long ke phapon pen ki ban pot deng pon lo nasi Penang Way nilitum special mate a topic mate ajai me ke than pon ji ke la lo VGR aputhak labang so VGR mate professional grazing reserve forest lapen grazing reserve forest la so puthak ajerding klui pen lo ka than pon lapen Ladakh kumat abang putum si kedolong ma kedolong lima lapen kopi aputhak si government atum labang so VGR along le ke kibipon ma la so puthak si than pon ji lapen Ladakh lo teng pen kopi pi ba claim un ba ko puson pen si Ladakh aron re pen kido tomhan ki thale pon aja kong to pu itu kachini pon ji ma la sa prang sin li sar jaga sa bang sa por pipon po Assam land manual aron along ke to kondo rule 18 na teng pen ko pi si hada ke tok ma la pen ko mala bang pu si hada aron re pen kido tomhan encroachers tomhan ki thale un aja kong do ma pu hada rule 18 na teng pen non lam thile tum akai sar jaga thar pen arti pon na La hello Assam Land and Revenue Regulation 1886 Ladakh Angdeng Ladakh ba hello rule like part 2 rules under the regulation Ladakh hello la rule 18 ko do nang litum nang thek dun long yi rule 18 La so rule 18 along ki puke when such person has entered into possession of land that has previously been reserved for roads or roadside lands or for the grazing of village cattle or for other public purposes or has entered into possession of land from which he has been excluded by general or special orders, and when further there is no bona fide claim of right involved, he may be ejected man pulote laga tharle plot nangi puli tharle plot nangi or ordered to vacate the land forthwith pulotante no le rob lo to damada dam fit nan po notice the PVG kam vela lage forthwith, and the deputy commissioner may sell, confiscate or destroy any crop raised or any building and other construction erected without authority on the land. Hem kim dame jak dame la anta pipuk lap nang po var lap nang po. Deputy commissioner si Klemhai pulo. Hala plain district ke deputy commissioner pulo Ladakh la isia law do Ladakh council law along ke puke deputy commissioner pulo te dak ke executive committee lo la si executive committee along cheperai lo te alang litu la eviction nang po non ke eviction nangi ke VGR along lepen lapen railway along letalo Seta adjustment ke no magi tum VGR pusipulo railway along letalo railway officer atune pulo eviction nangi pulo application da council pan pilo amat dak railway along le council tum eviction seda latandi ni tum arju damet lo railway officer tum ne tum than lo ni tum choningri lo eviction nangi pusi Seta council tum eviction seda pusi tum than la posi railway talo la pen professional grazing reserve lage PVR polo ako village grazing reserve lage VGR polo hala dak pen ke meeting do nangilang ba student atum demonstrate nangilang po alam ne daka bal
ถ้าเป็น CEM ไม่ทั้งหมดปอยซาปีดนซีมุนิตต่อยดนซีฮัตปะ demonstrate นั่นนี่พอลำดับไปอาการมาเวลาลगे जो है किस्ता CEM में थंग सी पुलो नेसी पैसा तो पिदुन लो नेसी मुनि के तो इदु पुहेदी अलग लिमिटिंग लो मासी पुलो सेंटर लगे आकार में वेलो CEM में थंग मासी लगे eviction नहीं आको मुनि के तो इदुन रा अरेंग पे सूट हुई जलांग काम पीसी के दोलांग केस के पे पॉन्चू का दो वे लापु यो लासी लगे eviction नंग पोला PGR VGR के ला नॉन गवर्नमेंट ना तुम सी गवर्नमेंट बोले थे नॉन ना बीजेपी काउंसिल तुम लोग के क्लेम ना इलेक्शन के हाय तुम तो केरो पेपर पे लसर नॉन निली विक्रमन से लॉस दातो पे पो लासे नॉन सीएम माने काउंसिल केथे के दिंगा तुम एमएससी इलेक्शन माने एमपी इलेक्शन अपरांग मांके आंग तुम पुलो ऑल पार्टी मीटिंग से लोंग दमियाला तुम चराय पनलो जे VGR नोंग के दो चलोंग चाइनोंग macam panah Thailand itu aron repen ki begi ce tum han mangke harle pon poposi all party meeting tame phapon lo arbore tam lo stame laso a meeting pen tang de pen api alam cha mangke api jadlo alam cha ateng men klem ke jadlo lapen un elo posi non rara tum tame chini pon Klemhai he o bang ra tum chini pon lasila so putha Nili Vikroman se pan karjo pon kang tung lang lo. Aron long that top lo the Assam Land and Revenue Regulation Act Part 2 la pen rule number 18 long por hilo polo tangte tum thek long po. Hala data me eject walang hedo. La pen hada ki puke VGR chot along le long chot ta kali lo aron re pen ki do dama tum bedo khol tum han ke tharle nei busi ke to do da. Tasila so puta aron pidera ki claim high के क्लेम हाई हे अपन के तन तुम भान काउंसिल लिडर डमान को पिलन नंदी रार भान की पुकान तुम बारा भान के थांग तो लालो फ्रांसी के इलितुम काउंसिल नॉन कचहरी बॉम तुम भान ला तुम भान इसी अजाकों पिलो ला तुम बंके इलितुम डेट कचिलानिंग भाजला तुम अजाकों पिलो चला ला सो अजाकों अलांग तुम कुनाट पिलो के नहीं के aja kong ke seni ke lake constitutional long pen la pen kunana si aron ka semar ma ek ka semar tan hal dak lan sila tu ma aja kong si sanan bo ulo dem ke ilitum hala supreme court order kipi la dai si aja kong biet lo athema elected atum pan ke kapre ko ma aja kong ke nai ko unelu public pressure aja kong en lan ta unelo la tum ke la ni ke constitution availability hala dak ko pc ke tom hala si tum lan konan ko kala Lason nak taksi non la VGR eviction of pan pulo dangte non hejong itu masar ningji ponlo di Assam Land and Revenue Regulation di 1886 hala so tenga rules of teng pen alang itu claim that pulo dangte dak ke job talang duman puon il sida pini il tum dak kar biang lo mas council kachari itu kunang kokpo alang itu mangke labang so ron tamelang tum tar kandet lo labang so ron do kop tamelang itu claim ai hedet lo lasi alang itu mangke ili tum la inglong so tum mangke kachubaya sai si butor claim duli lasi ke damtang aningkam anda me kachubaya sai si claim pon lo la VGR along le ili tum non ke jong bom ke la ke la dak helang bielong la pen constituency ke la ke kupli constituency Ladak si alang itum ke claim ya jakong ke long pon was nami claim ke delo sida itum pangbar me ke damtang ho ha dudu colony ha da ke itum lahai hu lam thang pat te pin ben sada ke eviction claim nam delo di iru yang bom mas to boda ke claim di within 1 week time frame ben si hala da military ka du ko be wan no bang claim pon delo lason na kasi da rong pang thir rong pang thir ladak bang pi memo itum da dung kan landing rong pang thir landing road ladak ke MSC election time chip pen result bidet pen result declare date pen 1 week kan iru yala ladak ke thang high level committee meeting kan ni ta velo the pressure group civil society and kapang room pen kachingwai ta velo la council kan ning hans claim pon lasi alang itu mangke lain lo inglong aso tumhan
Kido ke thai bangke kapasik sak bangke la tumke claim chat eviction da. Inglong ora tum han bangke. Inglong ora tum han bangke. Sida la kici kibi tum han along bangke eviction bangke la tumke damai ke. Kere tu thangjan. La buye. Jalan. No, akhirnya report pilih lah penisi court judgment dah itu lampau na, non Supreme Court judgment ateng pen kopi si iun ma, lah pen Parliament macam kong kopi mana asal tu si thampon jomnang, nilai dah kori dia ko, the court had, the Parliament had no legislative competence to direct the state or its instrumentality to disobey the order of the court. The Parliament cannot declare that the law declared by the Supreme Court is not binding. The court restored in its May 2002 verdict and directed the Election Commission to issue a fresh notification for the implementation of its judgment. La silada kipu ke lahan lo Election Commission to mansi direction kipi. Setame court a reference ke andam nai bang ke lahan lo ke pangmadam nai bang ke court atum judgment kipi tang an ke chok ana bangke parliament tum chok che pun ibu sida pun. It means that the Supreme Court is the highest apex court. It is much more bigger than powerful than the parliament. Lalu mati jakong do la si non PGR along le aputhak kame Supreme Court se judgment pilo and the Supreme Court alam council tum arjuje dat unjima Undi arjugan naik jadi. Supreme Court alam karjuje pulau tamde ametang atun si karjuje lu lagi. Lalu mami kuda makai cok celo kubang. Supreme Court judgment pidaran tak kroy krek lagi henok pinu kubang si ini kubang itu. Tahu akhirnya bibar peglo, non putar kursing timung non kaltu pilo na. Non itu labangso VGR alam heben apot karbi aratum pana pong lo kipalu. Lapen non bangke karbi aratum dulelu. Athema non karbi aratum kacini na injia bangke CM ba council atum komentu arni komentu lo ke hot po je labangso encroacher satu mompan aron remen ke do toman ke third ji non bangke ili tum bangke chonghong dum ding jolo lagi nga si so putha bang lipi lo kui munit ke pangdum si all party meeting da ho ke phanai do lai alam thia hilo nongi ate lage all party meeting doer lo MP election apra ta la si non bangke alam tum ke aside claim kina ko la jong si claim kira he pulote aphon ke tana bang lage la si nang so putha pilo kui so putha neli kui bangke ithebet mane thihet pen kui bangke labangso VGR alam pen sinon tuliram romhang si demonstration da ke padotoilo hala tongka sarkulo lasi non CM tuliram romhang karbiang long ke kaprek isu awela VGR penselang isu yang nangpo ulok selang liklem lo MLA election lapet MP election ane MSC lapet hala bangso isu pensi non ke bangjia election bangke alang li rara long message polifa ni li kuye bangke lo lapet labangso isu ke claim back importante election da judelo non alang itu pulo force away di non alang itu a voice record ado police force away puselang tum ninjelo ente dudu koloni APHLC thon ke beng afan ke force du ke di ke heng ke chok kar plum afan bang ke force tadu karbia autonomous state movement ka chi song atoma afan bang ke hengat a force tadu tapi ni VGR eviction ne law teng pen eviction nang ji Supreme Court order do kok eviction dia afan bang ke force away ante ko mara phala bang ke claim pipo bente nili ki pudai bang ke CM tuliram rohan do tik ke VGR eviction claim play lu lake clear lam lu eviction claim ke BJP do tik le non na CM tuliram ke BJP le tane tuliram rohan ke hai bang ke alang le ke hala tumari sim chemanu hala tumari sim chemanu la ke che tum RSS bongo sena sim jalang che plan bongo pini ami che plan bongo thek lo labangso VGR lam pen munna chohan bat tai ko ni ki polang li pha pini am jalang le resa he pini am ya tanam te resa he lang li
alang lihan ko ane bang kelang ready puren sita ang opinion dere sahe FIR ala penang organization to misinuri organization mangi pilo hada sita la bangso hala lamhoi ki bidama teng pen pinien talang tum paires e fan no ta klema hela sita komad ne PVG long pune kachi song tum han kote paires sirak te sita hai lana toy haji la son da klem sita nona bangke ni ligi pudai bangke regional political party high head tik ke VGR ke eviction hai bangvel like clear ram lake rat tum ta chin nahi regional political party la APHLC do high head tik ke VGR ke eviction kem hai bangvel lake clear ram tuliram rong hang ke non batai phole haista non inkan phole haista tuliram rong hang ke eviction kem hai he like clear ram ni pudai pil bang so Talkshow belang lipan agreement to stock dana clear ram lake Klemhai hela BJP dotik Congress dotik ke lake Klemhai ke Klemhai ke regional political party APHLC to si Klemhai ji itu lah bang solang e puthibon itu ke agreement ame cetok dak kai milih pimer lake non PG movement ta ninge la hai lake public tu ching room ora ako tuliram rong hang pen poisa en nam thura ko demonstration and claim to nangji account da veti daga lo long da tok ti ki so ke ako lo account da veti la ragatum si claim un puloten de la election dora chepe hai ra CMEM ke manja account da ve la pulote la election si claim kita nang la election da claim bang account vel non demonstration do chocho la demonstration ben na jok si halatum aku rat atum ajaha tu manda aku kok tu krei lepo poisa pidun lepo jat lepo kok tu krei lepo lampaning je hai he po election hutta abha BJP long paperam dun thurong lepo la so kam charana lage election ke hai tu si claim manji election ke hai tum si claim manji election ke hai kamala tuliram ha ke hai logente ande non la eviction nahi bolte la BJP tu nge lage eviction se de la tum logo ande la tum man perem nahi lahan lo simple pulo ke parem re tik ke eviction ke claim hai bang kapre nitum APHLC highway nahi kwali lo junior regional party kumat ni thetang tum han pape hai no lahan lo APHLC phale pe hai lo te la tu ke eviction e claim pe ko lage itu claim ko ke 6 paragraph to sub paragraph 7 itu claim ko claim la ko non railway line jo railway along le hede along le railway line along le da ke eviction e claim ye phan bang ke ba order pe lo khara muri gaon lo khara ta railway line lo railway along le lo te hada ke ninkan sida bang iruyan ko ba eviction de jagiro lo muri gaon district lo hai sta da ke ninkan ke thom da ki kili thubo jo sta pinian de eviction apa nana ta claim ai na te kupi polo putan te tulira rom ha ke ai ke la ke che tama vote bank chi BG la BJP tum la vote bank fan lof si kam ni ke apane kam claim bele tum APHLC tum ke APHLC po amen chi bi biako 24 plus organization hunpenta memorandum ta toklo la pen VGR along lepen eviction nahi pu hala sur pen ninkan ne kep lo no kedam tang tapi ni ada election claim de kalau bangso ke non dobom kibom CM dame Congress long sidolan nglapen la ke bege chairman ing thanai pusdame Congress alang CM dobom bulan 2017 ani kan hala so tame claim ahe tapi non BJP hai juda sita claim ahe kulodam ke so many ke claim ya hunde galilo lage lage rata fan ki pa Congress tu claim hai hello BJP dum na claim hai hello da APHLC claim hai chok lage la so lam ni sian jo chok ko 2017 24 plus la bangso drafting committee teng pen paragraph 2 sub paragraph 7 the council alom agota list lam dekte Pawan Kumar da hai hello Ujit Kumar de ta hai hello ke hadak electoral salam mo ki jeso men thanet pugente no ne Pawan Kumar da hai hello la pe hala Ujit Kumar de ta na hai hello kente hala bangso ki claim positive itum bang long ni non long ini sosial है long recap kita jelaskan non sitting non tribal bahini bang kenang ceram dari Pawan Kumar pen Ujit Kumar di labang so electoral ke claim clear polo gitu claim jara so te pini itu PSL kita ham ke dei polo por do lopo sinon isia question do la so pena pi bisu dia po la sinon
Injir dipki rohang pi ben angkar jupondo la non crazy ni ke karbi amai busi athepi kian pon dunmejima usalang le kipu pon ase non laso aputhak bangke party president do akai sarjai ka tharpan si neli non 40 pon 11 ani man tarik crazy bang so chiklo hala bang so ni la VGR acha somang puthak sinja semer RDP ponji gusiku la sila so puthak party pen pilo decision la pen ke me kai no la so puthak no ke pathan ji pansi neli akai sarjai ka tharpan APHLC के कार्बिया फंड डेट ले कार्जप कली APHLC के 6 शेड्यूल अटेन like ट्राइबल एरिया कॉन्स्टिट्यूशन अटेन ट्राइबल के दो अतुम पुसी नि तुम पुजी नि तो मांगे कार्बिया तुम फंड चट पुले ते नि तुम मांगे लगे दुन नो दाक पला मांगे APHLC तुम ने लगे दुन दे लो कार्बिया फंड चट पुलो तंते अथेमा कार्बिया फंड चट पुले ले ट्राइबल तुम बो ako छि थाक ले पो आए के हाई लिजी गाल सो बंगाली बिहारी तुम जा ako हाई ले पो इलेक्शन के lapen hala tumsi long le aku cirai tu le po hala tumsi hala VGR long le aku cirai tu bom le po la posi neli tum bangke la ke tribal ke do an lapen ke adivasi tum handa pon lo ate hala tum ta tribe hala tum ta lapen ke khilonjia okhomia la tum bangke aprang hot ke itum moni sai se lo tribal bensi la tum convert sai se lo la posi la tum hange nitum pon la si nitum APHLC ben ke Karbia Panchok to Adimba and to the Dundel. Atemal Karbia Panchok to Lelote, Hala non VGR along Lealonta, Lang Luta do Hada, Garota do, Lapen Dimasata do, Borota do, Halatum Handa gave eviction to Epola and a chocolate de Lagi. Nidoma tribal to Han evict at Nahila to have Supreme Court a law on that. Lasti nearly to get non APHLC Kang Samria Banke. In summary, la rata to ampan keti ka chok claim ya pansi ni tum homoy ki pichorana. La pen la so VGR kam ke ni tum apram penta resolution and etlo mo di August pai artiklo in koi arni si ni tum rally doji. La da athema pai krip hoan ke so ki epi ni tang te chok ti kia jaha tum la si papet tang sinang pusini tum kang hom. Athema kheti claim bek nahi kheti le claim klete tum ne death right un ek la potsi ni tum la kheti ke claim jia phansi neli me thana matalo pe ni tum ke do am tum la kheti claim lo la si kheti ke claim homoy ke pilo apor ke pilo neli tum rally doji VGR along lepen la pen railway along lepen eviction etnangi pura ni tum mo pai in koi arni dak di pu netum rally doji labang ke lapen hala solong netum autonomous state pedovek nangji lapen paragraph 2 subparagraph 7 pen election a law 6 schedule ateng pen selambek nangji polam netum hala dak puvek ji lapen CAA lapen UCC abirodhe netum claim veki lapen ke poncha hala plain district poncha dak nan binang ne dak in law aso to poncha hala Article 243 D along Hipu. Panchayat means local self-government by whatever name called. Amen jat aling tame Hipu. Amen jat aling tame polite English tame po Bangalian ta. English ke laga foreign language. Non ke India language lo tema India ta India lo seta laga mainly ke laga English to language, British to language. Alamthe la posi ni tu Panchayat polite servant ke donang po. Tulsung Waisa donang po, lapen Raji Naiso ko donang po, lapen Dorbar Snong donang po, lapen Akin Nokma donang po, lapen Njang Dirup Benio Songsat Wen donang po, lapen Mukpom Chow Hubang donang po, lahiho lapen ke Gamiari Afak donang po, lahiho ke lagi nitum Boro atum Dimasa Garuk Khasi kado etum Syam atum Apon Chart lola. Article 243 dia long si pudo. La posi hala suateng si itum dak itum apon chart dak bidang lake village council pupurong lo te lagi itum apon chart kali lo lagi la fen ponchart pulo te lata itum apot kali lo lata hero bipar pilo sir hok lo hala dak article 243 d long etok do panchayat is an institution by whatever name called hala ke si institution hala si amen kirji bangge ile tum 6 schedule ateng pen eme hang
akhe tum kechari je phan ba development ke claim je phan lake imethang apensi amen earphone pu Servan Servan, la pen itu pai in koi arni la dakka do weta nang dun pen ni la bangge in longarat an la pen adivasi tu la pen khilonjia okhomia tu ajar tu ma kapre dun nang dun intung nang pidun nang la bangge to kero bi part piglo la sit pineng we Talkshow on 62 to the Constitution of India and Autonomous State pineng we ingdeng Haro pillar toxic ke prapti long nang chitong dun kaya sarjay ka thar kaya bikroman se laben kaya kursing timong naltum bang kithom pandame churo part piglo lam tinang la pen non aku kutula rada tumni tum panai anar jupik lo mati di kresiar ni dun nai kresiar ni ge ne tunge kachini ge lage kidun ali avelu lage aku la tuliram rong hang la poisa da nang pidun titi aku hala dak demonstration da dodam non puta nang toidun titi angge nang toidun po ni akama bang claim klinde titi la so na tumolong ni tunge duning tung telo la bang ali avelu la mo kresiar ni ge do yisita la bang ali avedet po buchini tum kamatha la bang to churo lo Isu lang. pineng we port dolo pasi pineng we labang so episode mate deng nang kelang duna korte la pening jitu manan la me churo lo la penile tuma channel dan subscribe to dekha anso se tum achini thule thoje pan arlo kopima transparency itum kidip joyalam anda me tum kipur pen tum ran ahong jailong tum wan lo te tum reset asi pineng we nang kelang don atum pan anda me churo lo kaddo ka we tum panda me ang riang don pensin ile tum nang tum pan kardom pipa chiri kardom Pardon.